Banco Central Timor-Leste halau abertura ba Copa U29 ho total klubu hamutuk sanulu resineng nebe mai husi instituição sira nebe durante ne ia cooperação dia com BCTL. Cerimônia abertura ne realiza ia Stadion Municipal Dili terça-feira lorong sanulu resineng fulan julho tinan ring rua ronulu resinhat. Governador BCTL Elder Lopes informa e o objetivo rua importante usia abertura Copa BCTL idane primeiro makatu hadiah saúde físico liu basira nebe hola parte ia jogo ne no segundo mak atu hameting langsung amizade entre instituição sira ho Banco Central Timor-Leste. Si torneo ne maka rua primeiro atu halo itaninia saúde buras no dia kluta liu vai tabo sira nebe ke joga. Segundo maka tuhameti nitaninia amizade liliu itasina nebeke hela yadi nune busu mai tabot sira para maira halo jogos ka joga campo kai joga makuno espiritu rua nebeke hawatete joga tamba saude joga tamba tuhameti amizade oidane ne mahone lameno e agradece a Itabok sira na participação. Enquanto secretário de Estado Cooperativo Arsenio Pereira da Silva, o participante sira nebe rola parte ia jogo ne tem que haturu disciplina no bele cria amizade li husi jogo refere. Atau batumai ini liu atau fomo kita samba jogadores sinabutu atau mane atau feto mereka hoy gobernador atau kata tahu tumai atau jogo ini mais bonita kita o espírito dia vai desportivo dia agora noi para tumai halo desportivo e depois halo inimigo mas é amizade muito importante. Akhirnya, usaha untuk bagi usaha parti ya fair play. Prinsip ini mana orang tahu rumah dan ya timur yang utama yang mana untuk utilizar. Akhirnya maka harus dilakukan apa? Di mana mesmo untuk participar untuk lebih katumai Copa BCTL ini para kata untuk lawan dia di penulungan kusunan yang awal para pemerintah Banco Central jogador siraut. Utare. No ia abertura Copa Banco Central Timor-Leste U29 hetang animação Husi Drambeng, Colégio São Miguel, Banda Alcatraz, no Seltan. Reportagem Novai Magno Email da Fátima Televisão Timor Post.